isi habarurwa ibirunga bitarazima active volcanoes bigera ku 1500. Ibi birunga byiganjemo ibyigeze kuruka mu myaka yatambutse ndetse n'ibindi byarutse kuva kera ariko n'ubu bikaba biruka gake gake. Urugero rwa hafi ni Nyiragongo yo muri Kongo. Mu mateka hari ibirunga byigeze kuruka bitunguranye maze bihitana ubuzima bwa benshi kubw'amaherere. Ibi nibyo tugiye kugarukaho muri iyi top 5. Uru rutonde twaruteguye twifashishije Geology na USA Today. Duhereye ku mwanya wa gatanu turasanga ikirunga cyitwa Yunzen cyo mu Buyapani. Iki kirunga mu mwaka w'1792 cyararutse giteza umutingito, imisozi iratenguka n'amazi y'inyanja arahungabana, hangirika byinshi n'abantu bagera ku 15,000 bahaburira ubuzima. Ku mwanya wa kane haraza ikirunga cya Ruiz cyo muri Colombia. Mu mwaka w'1985 cyararutse kirekura urukoma rushyushye cyane rutwikira umujyi wa Almelo hafi ya wose, n'ubutaka bw'umujyi wa Chinchina burariduka ku buryo abarenga 25,000 icyo gihe bahaburiye ubuzima. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikirunga cya Pele cyo muri Martinique. Iki kirunga mu mwaka w'1902 cyasibye ikirwa cy'Abafaransa cya Martinique. Mbere y'uko uyu musozi munini wa Peruruka, ibinyabuzima by'agasozi byari biwutuyeho byabanje guhunga kubera ubushyuhe byumvaga budasanzwe, byisangira abantu mu mujyi wari hafi wa Saint-Pierre. Baratungurwa ariko ntibabyitaho. Mu gahe gato iki kirunga cyararutse gisibuye umujyi gihitana abarenga 30,000 bari batuye aha. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikirunga cya Krakatau cyo muri Indonesia. Mu mwaka w'1883 cyarutse uburi kabiri cyane ku buryo urusaku cyaturikanye ruri mu majwi akomeye make yumvikanye mu mateka y'isi. Urukoma rushyushye n'ibyuka byinshi birimo ivumbi byapfukiranye imirasire y'izuba, maze abarenga 35,000 bari batuye hafi aho babura ubuzima. Tugeze ku mwanya wa mbere urutonde rw'ibirunga byahitanye ubuzima bwa benshi mu mateka y'isi turahasanga ikirunga cya Tambola. Tambola nacyo ni ikirunga kiri muri Indonesia. Mu mwaka w'1815 iki kirunga cyararutse, abantu benshi bahitanwa n'umuriro w'urukoma rwa magma, maze ibyotsi birimo ikinyabutabire cya sulfure bimara amezi bibuditse muri aka gace ku buryo abaje kurokoka byaranze bicwa n'inzara kuko nta gihingwa cyeraga. Ibi byatumye abarenga 80,000 babura ubuzima bw'ayo maherere. Hirya no hino ku isi ibirunga bitarazima bishingwa inzobere zo kubikurikirana cyane imihindagurikire yabyo mu rwego rwo kugira ngo zizaburire abatuye hafi aho igihe babonye ko byaruka bigateza ibibazo.